Tukimara kumenya aya makuru twafashe rutemikirere ubundi twerekezayo tukuzanira amakuru acukumbuye. Twamaze kumenya ko Kongo yafashe umwanzuro udakuka wo gusenya M23 mu bufatanye bukubiye mu masezerano yagizwe ubwiru hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda ya Yoweri Kaguta Museveni. Ibifaro imbunda zikomeye byamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo ngo bije gusenya M23. Reka twumve uko byifashe. M23 gugiye gutangira gusukwaho amabombe ya rutura mu birindiro byayo biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitandukanye. Ubufatanye bwa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarushijeho gututumba cyane kubera uruzinduko rwajyanye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Kampala ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo rw'ibiganiro yagiranye na perezida wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni ngo byari ingirakamaro cyane Kampala kuko byasize akanyamuneza ku maso Yoweri Kaguta Museveni wifuza gukora umuhanda uva muri Kongo ugera i Kampala aho imari zigomba kujya zipakururirwa. Gusa nubwo Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuvugwa mu mikoranire, mu minsi yatambutse leta ya Kongo yagiye imuganuga Uganda ku gufasha M23. Ibyo M23 na leta ya Uganda bahakanye bivuye inyuma. Amakuru dukesha ikinyamakuru Chimp Report cyo muri Uganda aremeza ko igisirikare cya Uganda UPDF giteganya gukoresha ibitwaro birasa kure ndetse n'ibitwaro bya rutura ku birindiro bya M23, ariko batibagiwe n'ibirindiro bya ADF naru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cya Uganda UPDF babitangarije icyo kinyamakuru Chimp Report mu gitondo cyo kuwa gatanu. Iyo M23 bashaka kuviraho indimwe bakayisukaho amakompora. Leta ya Kongo ibashinja gushyigikirwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo cyajyanyeyo ibikoresho bihambaye bya gisirikare ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ngo bakaba bari ku butaka bwa Kongo aho babafasha guhangana n'ihuriro rirwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Ese iyi operation yo kurwanya M23 na ADF naru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe na Uganda ku bufatanye bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byifashe gute? Tugiye kubigarukaho. Nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare ba FARDC batezwe igico n'inyeshyamba bamburwa intwaro bari bafite n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Rubero Colonel Alain Kiwewa watangaje ko ibyabaye mu ijoro ryo kwa 14 rishyira kwa 15 Ugushyingo 2024 ubwo ingabo za Congo FARDC zari muri jipe zigategwa ambuscade zikamburwa ibyo bikoresho. Ni byinshi bitandukanye tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi tubahaye ikaze muri iki kiganiro, ari nako tubibutse gukora subscribe hepfo gato iyo video murimo kureba, ubundi tujye tubana namwe mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Ibibunda bya rutura birasa ibisasu karahabutaka ndetse n'ibibunda birasa mu ntera ndende cyane nibyo bigiye kwifashishwa n'igisirikare cya Uganda UPDF muri operation yo gutsinsura M23 ndetse na ADF naru ishyigikiwe n'imitwe y'abayisilamu irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ibi ngo bikubiye mu byumvikanweho hagati ya Yoweri Kaguta Museveni na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masezerano yagizwe ubwiru cyangwa se ibanga rikomeye. Aya makuru tubahaye tuyakesha ikinyamakuru Chimp Report, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane muri Uganda. Iki gitangazamakuru cyagize kiti muri Kongo intambara iratutumba, UPDF igiye gutangira gukoresha ibitwaro biremereye cyane n'ibirasa kure kugira ngo bahashye umutwe witwaje intwaro wa M23 na ADF naru. Ariko kandi iyi nkuru y'uko igisirikare cya Uganda UPDF gishobora gufasha igisirikare cya Congo FARDC mu kurwanya M23 yagarutsweho n'ikinyamakuru cyitwa Independent, aho bashingira ku kuba perezida Yoweri Kaguta Museveni aherutse kujyana ibiganiro ngo byagize akamaro gakomeye cyane na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho Yoweri Kaguta Museveni nyuma y'icyo kiganiro yavuze ko yiteguye gukora buri kimwe cyose Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ashaka, kandi cyambere ashaka ngo ni amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo butarangwamo M23.
Kugeza ubu amakuru atangazwa n'ibyo bitangazamakuru byombi biremeza ko igisirikare cya Uganda kigiye gutangira gukoresha ibitwaro birasa kure bigatungura inyeshyamba za ADF NALU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yewe na M23 ngo ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi ngo byemejwe na bamwe mu basirikare bakuru b'igisirikare cya Uganda UPDF nk'uko byatangajwe na Chimp Reports mu gitondo cyo kuwa gatanu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda UPDF Brigadier General Felix Kurayige abazwa kuri iki kibazo yanze kugira byinshi agitangazaho, avuga ko ikibajyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uguhashya umutwe witwaje intwaro wa ADF NALU. Gusa ntabwo yigeze ahakana ku ngingo yo gukoresha ibitwaro biremereye cyane n'ibirasa kure muri izo operation ku butaka bwa Kongo. Kuwa gatanu tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 11 2024 yatangaje ko batiteguye gukoresha imbunda ziremereye gusa, ahubwo bateganya gukoresha n'izirasa kure mu kurasa ku nkambi za ADF NALU ahitwa Eringeti muri Beni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko hari amakuru atangazwa ko ingabo za Uganda zambutse umupaka zinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo bitaremezwa. Perezida wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni aherutse gutangaza ko yanyuzwe n'ikiganiro yagiranye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibanze ku mutekano w'akarere n'imishinga yo kubaka ibikorwa remezo bifitiye akamaro impande zombi. Bwana Felix Tshisekedi yarageze muri Uganda ku tariki ya 30 Ukwakira 2024 ku butumire bwa Yoweri Kaguta Museveni wifuzaga ko baganira ku ngingo zirimo ubufatanye bw'ibihugu byombi muri Operation Shuja yo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU no ku ntambara ikomeje hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe wa M23. Ni kenshi cyane Yoweri Kaguta Museveni yajya agaragaza ko ikibazo cya M23 n'indi mitwe yitwara gisirikare y'Abanyekongo ikwiriye kurwanwa mu buryo bushoboka, haba bwa gisirikare ndetse n'ubw'ibiganiro kugira ngo amahoro n'umutuzo biboneke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kubaza 2022 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagize ati M23 Mai Mai Kodiko n'indi mitwe myinshi yo muri Kongo yabayeho kubera icyuho cy'ubutegetsi. Turashishikariza leta ya Kongo kuganira nayo kugira ngo babasubize mu buzima busanzwe, ariko nibyanga bakoresha imbaraga za gisirikare ariko muri Kongo haboneke umutekano urambye. Nyuma y'ikiganiro cyo kuwa 30 Ukwakira 2024 cyabereye mu muhezo i Kampala, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko yaganiriye na Perezida Felix Tshisekedi kuri buri kimwe kandi ko bombi bemeranyije ko ibihugu byombi bikeneye amahoro n'iterambere. Yagize ati twembi twemeranya ko ibyo Kongo ikeneye ari byo Uganda ikeneye, mbese hano twaganiriye kuri buri kimwe kandi ndashimira nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi kubwo gusubiza neza ubutumire namuhaye kugira ngo tuganire. Ibyo ni ibya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashobora gutanga itegeko ku ngabo za UPDF zikagaba ibitero kuri M23? Reka tubihanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Lubero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare ba RDC batezwe n'inyeshyamba bamburwa intwaro zabo bari bafite. Umutwe witwaje intwaro wa Mai Mai utaramenyekana wategeye muri teritwari ya Lubero abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu modoka ya Jeep ubambura intwaro n'ibindi bikoresho bari bafite bya gisirikare. Umuyobozi wa teritwari ya Lubero Colonel Ale Kiwewa yatangaje ko byabaye mu joro ryo kuwa 14 rishyira kuwa 15 Ugushyingo 2024 hafi y'ishyamba rya Karikuru riri mu birometero bitageze ku 10 uvuye muri centre ya Lubero, kandi ngo nta musirikare n'umwe wa FARDC wapfuye. Colonel Kiwewa yagize ati n'abasirikare batatu bacu bari mu kazi baturutse muri Butembo basanga bagenzi babo mu birindiro bya Bingi batezwe n'umutwe wa Mai Mai utaramenyekana. Mai Mai yabambuye intwaro eshatu zikomeye n'ibindi bikoresho byari muri Jeep yari batwaye. Liyetona General Byiringiro Victor akaba perezida wa FDLR yongeye gushumangira ko urugamba rukomeye kandi rugiye gukara. Urugamba rurakomeza kandi yako nta kibazo rwose ahubwo niho rugiye gukara. Ariko kandi Byiringiro Victor
yongeye gukomoza ku bitero karundura igisirikare cya Kongo cyabagabyeho mu minsi yatambutse. Ni ibitero bikomeye cyane bye bigamije guhitana umwe mu bayobozi ba FDLR witwa Ntawunguka Pacifique, General Omega. Gusa Byiringiro Victor yabikikiye avuga ko icyari kigamijwe ari ugucyura impunzi, ndetse ngo zimwe muri izo mpunzi zacyuwe mu Rwanda ku ngufu. Lieutenant General Byiringiro Victor yongeye gushimangira ko nubwo zimwe mu mpunzi zacyuwe mu Rwanda, ko abasigaye biteguye urugamba. Iyi FDLR ishinjwa gufatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR kandi guhabwa ibikoresho bikomeye bya gisirikare, imyitozo, imiti, ibiribwa n'amafaranga bituma uyu mutwe witwaje intwaro uba uhagaze neza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi igiteye inkeke kurushaho ngo nuko iyi FDLR yemerewe inkunga ikomeye cyane yo gutera u Rwanda ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni muri urwo rwego abarimo Kapiteni Innocent Sagahutu bahoze mu gisirikare cya Exfar ndetse n'abandi batandukanye bagiye kuzahabwa ikaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kwiyunga kuri FDLR. Ariko kandi muri iyo nkundura yo gushakira FDLR amaboko haravugwamo na General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo guhunga igihugu muri 2010. Lieutenant General Byiringiro Victor aganira n'itangazamakuru yagarutse ku migabo n'imigambi bafite muri gahunda yabo ngo yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. ariyo mpamvu mubwiye ni urugamba ruracyakomeza n'ubwo bataha, ariko twe abandi basigaye turi mu mashyamba hirya no hino mu bihugu byinshi. Urugamba rurakomeza twizera ko nta kibazo rwose, ahubwo niho rugiye gukara. Ubwo navugaga aho rero twe hari ibindi bibazo nabyo mu bibazo. Icyo nagira ngo mbabaze ni uko muravuga muti u Rwanda ntabwo rukozwa iyo mishyikirano, nyamara mu bateye izo mpunzi ntabwo u Rwanda rurimo. Baravuga ko ari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwaba rujemo rute? U Rwanda ntabwo rwaburamo, kubera ko ariyo politiki nyine zakomeje kugira rukaza ariyo gutera impunzi hano muri Kongo, ngira ngo ibyo murabizi ntawabisubiramo. Gukora kugira ngo nyine zimwe bashyice izindi bazicure ku ngufu, iyo gahunda ntabwo yigeze ivaho na n'ubu yacyakomeje. Hari imishyikirano myinshi yabaye, nyine guverinoma ya Kongo ijya i Kigali bakandi gahunda yo kugira ngo bacure impunzi ku ngufu. Iyo yakomeje kunanirana, none rero babonye ko bahereye ku nkambi ahari byaborohera. Inkambi zo nyine urumva ziri kure yacu, kuba twashobora kuziramira biraruhije, ariko twataraje hirya no hino amahanga, ibihugu kugira ngo bidufashe. Ubwo nyine ntabwo byashobotse, ariko nubwo nkubwiye ni abo nibanagenda uruganda rurakomeza ahubwo rurushaho gukara. Turebe ko twakwigobotora iriya ngoma ya Kigali, uretse ko atari hano gusa nyine bari gushaka hano turi muri Kongo, hirya no hino mu bihugu impunzi z'abanyarwanda zahungiyemo. Murabona bari gushyiraho za ambasade ishyano ryose, urumva ko gahunda ikomeje. Ntabwo ireba aba-FDLR gusa, ahubwo irareba impunzi zose. Ariyo mpamvu mvuga ngo twagombye kureba ko dushyira hamwe kugira ngo rwose turebe ko twakwivuna uriya mwana. Nyakubahwa Byiringiro, mujya kurambika intwaro hasi hari nyine uriya muryango wa SADC, hari MONUSCO, hari na Kongo, hari namwe. Umuntu akurikiza ibirimo kuba mu masezerano mwari mwagiranye, umuntu yavuga ko ari nde wishe amasezerano ubu ngubu? Ubundi amasezerano yishwe n'abo bari bahagarariye igihugu, ndetse navuga ko n'uwo wari kare wacu SADC yagize imbaraga nkeya. naho twebwe rwose ntabwo twica amasezerano, kuko ibyo badukaze twarabikoze,
ariko ntabwo twagomba gukomeza bafite icyo bashaka kugeraho kugira ngo Kigali nyine tugirane imishyikirano hanyuma porosesisi nyine ikomeze inarangiye, ariko twiteze ku masezerano noneho yakurikira iyo porosesisi irangiye uko ibintu bizagenda, ubwo nyine leta tugashyikirana tukumvikana ku bigomba gukorwa, ubwo noneho ikibazo kikarangira. urumva rero ntabwo byagiye uko twabishakaga, ahubwo hagiye intege nkeya za komite interinasiyonale, naho twakoze icyo twasabye byose ngo basi rero tuzabafasha kugira ngo muganire na Kigali murangize ibibazo byanyu, ariko bikomeza kunanirana. urumva ko nyine habaye intege nke, ariko none hasigaye tugomba kwishakira. mwakoze kudukurikirana, turabashimiye.